Shalom, menjuah-juah man banta krina seitun, jumpa ka kita ibas warenda, ibas jambur seitunta. Ma tetap dengan kita semangat, makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi persingat man banta, ibas perjumpanta sekali endah. Ibuat ibas Matius 10 sada ayat 20 se-20 siwa. Kubacakan man banta bagenda nina kata di bata. Marilah dahi aku, okam silatih maba baban simberat. Maka ku berikan pengadi ngadindu. Tamakanlah pasanganku kukudundu, jana erlajarlah ibas aku nari. Sebab aku melias jana meteru ukurku, alu bagai idat ndume kemalemen ate. Sehijenda penggenta, ope dengan kita ngerana terdauhan karena kata di batenda, mari ras kita ertoto. Puji-pujiin ras persembahan indeskan kami man bandu o Tuhan di bata. Siap tangkas ikjapkan kami ikbas pengarak-ngarak ras lias atendu. Sehpak sana genduari keleng atendu la penahar leka man kami krina seitun. Pasu-pasu kami maka kami pe banci jadi pasu-pasu man kala sideban. Tambahi pe kepentaran ras kebeluhan man kami krina seitun. Gelah ngasuk kami ngangkai. Terlebih pe makaikan katandu si enti si nari i orati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senina ras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit nina kata bijak bagenda, hidup di dunia seperti drama yang tak berkesudahan. Hidup di dunia seperti drama yang tak berkesudahan. Langa sempat pekesahkan di tengah-tengah kegeluhan enda ngoka reh perbeben simbaru. Langa sempat ndatkan gege simbaru ngoka haruskah kita menghadapi perbeben entah beban kegeluhan entah. Sebab di tengah-tengah dunia tuhu berat kal siakap. Lalit kaipe si banci rebahan kita jadi ergegeh. Krinana rebahan kita jadi kote kini tekenta. Maka nina penyanyi rock si terkenal MK Ahmad Albar ibas laguna si judulna MK Panggung Sandiwara. Maka ikatakanna ije maka dunia ini penuh dengan sandiwara dan cepat berubah. Jana ijai kita artinya ikut bermain, kita ikut berkecimpung nina. Maka sihkal mesiakap latihna ibas ndalani wari-wari kegeluhenta. Megati kita siakap siliahna. Kita siakap simberatna perbeban geguluhta. Kalake labo siakap artina lit perbeban keguluhna. Tapi kepeken di bata sinepa kita. Si enggo nelamatkan kita. La kopeken atena krina tinopanenda bene. La kopeken atena kita ina dau ibasianari. La kopeken atena maka kita
sisada saja ibas menghadapi perbeben nggeluh enda. Makanina Tuhan dai ibas ogenta ikatakan, marilah dahi aku okam silatih maba baban simberat. Marilah nina idilau na kita krina seitun ibas paksa enda. Lari kita si taring tadi idilau na krina. Kita si erbaban berat. Kita si ngekelesehan. Kita si tuhu enggau koter kita kan perbeben kegelunta. Mari dina dibata. Mari nina Tuhan. Aku bahan jadi pengading-ading dunina. Aku memberikan serpang pula man bandu nina. Aku memberikan ras nampati kam maka lakak mendulati ibas endarani ke guluh nenda. Ku berikan pengading-ading nina. Ku berikan pengading-ading ertina ijenda. Iberikan Tuhan serpang pula ibas ke gulunta. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lako pekin kita banci reh saja bagai ngataman dibata. Endak ngurus Tuhan minta lah bagai. Tapi lebih asasi ini tamakanlah ninandade pasanganku ku kudu ndu. Adi sidah misalkan ibas kuta lid kalak misalkan mbajak Athena maka biasana kerbau entah lembu si mbajak dai biasana ipakaikan artina pasangan na ku ndai kubas kudu lembu ndai duana maka ngor sada gegehna maka erdahinia itarikna bajak ndai maka bajak ndai banci artina ya arbahan entah cangkul niku entah artina memproses tanah dade. Jadi enda kamu syarat kendibata tamakanlah nina pasangan kue kukudu nina. Artinya ijenda dibata memberikan kesempatan man kita seitunlah niku ibas pak senda igejap kena idahna ugwa perbebenta simbrade makalah atena kita sisa dan dalanisa atena nampati kita maka nina reh kaman bangku nina bagai nina Yesus bagai nina Tuhan man banta ibas pak senda gelah adireh kaman bangku maka ku sampati kam maka ku berikan serpang pula ibas perbeben dunina maka ku berikan pergegeh man bandu bagai nina Tuhan Yesus man banta krina senina rasturang setun si kenengi Tuhan ta gelah adinggos tamakan endai maka dibata tetap nemani kita mereka pergegeh ibas kegeruntan. Tapi si jadi penungkunan ban banta. Kata indah labong baru indah dengan si buki. Mungkin kita ngolik setun ading gumau melikang umur ta 75 tahun, 80 entah penggok kami 20 tahun. Uga kira-kira si ban artina rebahan serpang pula ibas perbeben kegerunta selama indah. Entah misalkan anak jabunta, entah kita si sakit pe. Ngor tahun-tahun lah malam-malam ngor tinadahi ku krina rumah sakit tambar-tambar enggo ipakaikan krina tapi lah ngalit artina jawabanna lah ngalit artina perbaikan ibas kesehatan ta ugang si bahan apakah tetap si berikan apakah tetap si endeskan apakah tetap ras dibata kita mido kita mandi bata maka ya tetap sinampat kita entah si darami kange serpang pula si deban entah si darami kange artina penampat si deban selina rasturang si andalkan teman-teman ta si andalkan kadek-kadek ta si melala duitna misalkan si andalkan kalak misalkan si banci pegehi kita entah maun ka artina kita ngandalkan kuasa-kuasa kegelapan ugang siban artina serpang pulahna selama enda. Ingat sinaras turang maka kai si tawarkan donenda kai si tawarkan krina
Sili tengah-tengah doninda selain ibas kuasa Tuhan, krinana palsu. Krinana artinya memberikan serpang pula si sementara ngenca, tapi labau menyelesaikan masalah. Mungkin ibas pasai banti tersampat kita, tapi regedakna kuapeken kita. Bali artinya kala si erkeneng entah peri di ibas sada ingin simlala kal ije tanahna, entah melala kal je sirbahanca kita banci regedakna awitkan ku kiri ku kaus rasidebanna, ku kiri kaus ku kanan rasidebanna, labo kita rebahanca artina dara, tapi kita regedakna lumpur ije niket kita. Bagai adik kita artina pengendes mankrina gege silik ibas doneda. Emak kalau na kita salah ya, ulah si darami artina temanta, ulah si darami gege silik di tengah-tengah doneda guna nampati kita. Ulah si pasang kukta, ulah si pasang, ulah si pakaikan ku si bagai rupana, tapi si pakai kelah pasangan si ibreken Tuhan man banta. Tuhan si ban jadi pergegeh man banta, maka kita jadi menang. Ikatakan pe ibas Jesaya 46 ayat 4, maka nina dibata kam aku sin cipta kenca nina. Maka nina jenda ku embah kam kam metua janah ubanan nina. Jadi adik kita pengendes mandi bata, adik kita tetap ngandalkan di bata di tengah-tengah kegelunta, maka di bata sinjadikan kita iya artina atena lah kita benek. Maka i embah-embahna kita, i kawalina kita, artina ijenda lah ibrena kita li ibas perbeben simberat sisada. Ia tetap nampati kita. Aku sinjadingkan maka ku tatang-tatang, ku angkip-angkip, janah ku kelini kamu. Enda janji di bata, enda janji Tuhan man banta krina setan. Adi bagai, engkai maka sidalani, entah sidarani, serpang pula sideban selain ibas ibata. Ula kari sia-sia kita ngondekah kubas berita si meriahenda, tapi kopeken kita kange pagi sila bengket kubas kerajaan surga sebab ibas pustaka si badia ikata kena si perlebih banci jadi kupudi, si pudi banci kuperlebih. Artina ijenda maka kala si engkau dekah kubas berita si meriah lasada jaminan, maka ia banci bengket kubas kerajaan surga Erkiteken kai, erkiteken selama enda labo pernah entah labo ya tutus ibas mengandalkan di bata di tengah-tengah kegelunan. Jadi setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus i persingeti man banta ibas perjumpaan ta wari enda. Ulah sempat kita salah pilih, ulah si ban artina gegeh-gegeh si bas donenda guna nampati kita, tapi si banlah Tuhan sindeskan man Tuhan, ia senemani kita, ras-ras Tuhan kita dalani perbeben kegelunta, maka pasti ibabai Tuhan kita arah dalen si mejilai, pasti tujun ta pagi iban Tuhan emkak tujun seh ke rumah Bapa kesenangan sininggo sekakapkan di bata ku tengah-tengah kegelunta. Megegeh kita setun tetap kita pengdes mandi bata. Ulah mau bar kini tekenta amin melala pe perbeben sini ada pi kita wari lepas wari. Ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Goy begikin kami katandu ibas Matius 10 sada ayat 20 seh 20 siwah, maka kami tetap atendu pengendes man bandu, maka
pasangan entah ku singgo sikap kendue ipasangkan kami kubas kudu kami. Gelah kami tetap jadikan kami sinampati kami di tengah-tengah keguru kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehingga perjumpaan ta sini rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kaki ta ibas kesempatan sireh. Tetap kita semangat. Tetap sejaga kesehatan ta. Tetap dibata siban jadi penggurunta di tengah-tengah kegurunta. Sejumpa kaki ta ibas kesempatan sireh. Amin.